sia kabuhiku gawai na saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan. Kaniyo kataan mga kalasan ko ando kailo yari ombe kalangan ni pasampay ko. Ama ko kalasahan ing kalangan ini ando dayang punda sa jabaran ko. At malingkan kamu nakataan mararata na kamu inta ka maas pa. Lapay na sampay sinuay ron na maas ando angkan na suway tabi mga ayaran indo maas ta. Hambo kini contoh sila yung Tuhan ta habaw sin dunya ini. Labi-labi na adlaw mahuli. Magpapanjari ka to ando malasa ka to bang kita malasa adlaw maas ta. Ay kau malupa kita man kamu like and share kongsi-kongsi. Wayna siya kabuhiku wayna saya impangatayan ko halang undukan tuntungan hi ama sinbuy pasiya.